Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо, ба канали рӯзномаи модари 8 фарзанд. Дӯстони азиз, ин наворро ман рӯзи якшанбе ба шумо омода кардам. Дар ин ҷо ман барои фарзандонам субҳона тайёр карда истодам. Субҳонаи мо каша овсяная аст. Ман кашаро пухтам ва баъдан дар охир як пачка кашаи быстрое приготовление ҳамроҳ кардам, яъне анаи хел кашаро бо себ ва абрикос. Ва имрӯз бошад бо ана ҳамин сиворотка пухту паз мекунем, яъне мини блини мепазем, круассан мепазем ва нон мепазем. Марҳамат хоҳарони азиз, то охира тамошо кунед, лайк монданро фаромӯш накунед. Барои пухтани круассан ба мо якто маргарин лозим аст, дар ин ҷо 250 грамм. Ва барои хамир ман чӣ хеле ки пештар гуфтагӣ будам, цедраи мандарин ё ки апелсинро аз турбтарош метарошам, ба хотири он ки бӯи хуш мекунад хамир. Дар ин ҷо хамирро шӯридам, ана ин тарз шуд. Барои хамираш ҳам ванилин, ҳам анамин цедраи мандаринро дохтам. Беҳад маззаш болаззат шуд. Ҳатман бо ана ҳамин рецепт тайёр кунед. баъди пурра хунук шудани круассан бо ана ҳамин сахарни пудра ороиш медиҳем. ва акнун бошад шурӯъ мекунем барои тайёр кардани хамири мини блинӣ. Ба мо 2 литр сиворотка лозим аст, 2 дона тухм, шакар, сода, намак. Ордро медозем ва ҳамашро якҷоя омехта мекунем. Ва баъди омехта кардан дар охир 3 қошуқ равғани растанӣ мерезем. Аслан мини блиниро бе равған мепазем, лекин ман барои якумашро пухтан каме равған рехтам. ана тамошобинони азиз, мини блини ана ҳамин тарз тайёр шуд. маззаш беҳад болаззат мешавад. ҳатман бо ҳамин сиворотка тайёр кунед. тамошобинон, дар ин ҷо бошад барои полдник ба бачаҳо мороженое ваъда кардагӣ будам. ҳоло кам кам медиҳам, гарм мекунам аввал, баъд кам кам медиҳам. дар ин ҷо 400 грамм, ним кило. дар ин ҷо бошад дӯстони азиз, ман хамири нонро ҳам шӯридам. имрӯз пухтупази ман беҳад зиёд шуд. дар ин ҷо бошад тамошобинон, нон ҳам пухтам, 2 дона нон. имрӯз чӣ хеле ки мегӯянд бонуи ҳаматарафа шудам. 2 то нони калон шуд, бо равған пухтам. намихел қабатҳояш равған катиш. фарзандонам дар берун дар прогулка буданд, ҳоло дар омаданд. ана ин варении зардологинро кушодам, бо блинӣ ва нони гарм бо чой мехӯранд. ба мо иштиҳои таом, ба шумо низ агар хӯрок истеъмол карда истода бошед. Мы съедим за тебя. Вообще-то нет. Это молоко? Она боится.
Давай, сынок, открой. Давай. Тамошобинони азиз, дар инҷо бошад бачаҳо ба хотиратон бошад анаин хел скатирт изучаем алфавитро з украшка харидорӣ кардаги будам. Инро ман аз светофор ҳозир ҳаминро ранг мекунам. Намашоед Вон какая большая. И она оттирается от Вау! Мам, сзади тоже. Сзади тоже, да? Вау! Я буду Отлично. космонавта. Она там Тамошобино. Сначала, да, да. С буквы А, да? Ага. Тамошобино ин клеёнка будааст. Основаш клеёнка. Инро краска мекунанд ва мумкин ки барои столи дарс тайёр мекардаги дохтан. Бениҳоят чизи нағз будааст ва ман маъқул шуд. Ҳам барои бачаҳо, барои банд кардан бачаҳоро. И у меня здесь... Я хотела Можно я фломастером? Что, Настя? Я возьму мотоцикл. Настя, рисовать мотоцикл. Разукрашивать, то есть. Настя, а можно я фиолетовым буду? Мама. Малика. Я руки помою, полосу. Маликуша. Мама, ты еще и облаки. Облачко. Облако. Голубой цвет. Блин, мне неудобно найти, это немножко подробнее. Аниса. Что-то здесь трамплин. Малика. Маликуша. Утка-бог. Настя. Ой, я убила. Тамошобино нана ин наклейкаро Аниса барои Настенька овардааст. Надо наряжать. Куклу надо наряжать, да? Ана ин хел будааст. Ин наклейкаро меканед ва ба анамин хел барои кукла мечаспонед. Ну-ка. А это продается в пятерочке. Так, сначала убери. Вот. Мама, А теперь наклей. Мам, а можно? Ана. У меня Инро гирифтан мешавад ва анамин хел мондан мешавад. И другую тоже. Платьишко тоже. и сапоги. Сапоги тоже есть. О. Давайте вот делать это. И второй. Давайте это вот делать. Я буду. Ты смотришь фиолетовый, там он тебе нужен? Нет. Красота. А то они почему не разукрасили? А это ты разукрасила? Да. Красиво. А это ты? Она Тамошобино. А я тут даже пальцы можно сделать. Она Михаил. У меня еще туфельки есть. Туфельки можно менять, да? Баъд анамин сапожкаҳоро гирифта ба туфличаҳо иваз карда мумкин аст. Другие прически. Прически другие? Да. Прическаҳои ҳар хела ҳаст. Ана ихел. Ана Тамошобино. Ну всё, короче, да? Ну, одну, ладно, букву ща можно таким цветом, а остальное только зеленым. Ладно, зеленым, там, сиреневый сиреневым, оранжевый с оранжевым. Ну, хорошо, теперь остальные. Остальные, смотри, как раскрашено, так и дальше делаем. Аз анамин макарон медозам. Ана бинед, звездочка. Аз ҳамин медозам, ҳамин кати ман оши кукурузӣ мепазам бо рецепти молодая мама. Ана ҳамин макаронро бирён мекунем ва баъдан
1 пиёла биринҷ бояд дозем. Ман 1 пиёла неву 2 пиёла биринҷ медозам ва дар охир кукуруз медозам. хӯроки шоми мо ҳам омода шуд. Дӯстони азиз, влоги имрӯзаи мо дар ҳамин ҷо ба охир мерасад. То наворҳои оянда, худо нигаҳбонатон.